即马台湾全球都市化，而且对土地开发的需求嘛持续伫增加。不过，农地甲森林对人类来讲，同款是真重要。法国表示，到2050年的时阵，就要实施净零土地占用，也就是讲，只要开发大自然1公顷的土地，就要甲另外1公顷的土地先予大自然。不过，外界讲，若要考虑经济也有环境之间要找到一个平衡，这恐惊是真大挑战。巴黎南边25公里的所在，建设正紧，地铁站、厝甲大厦后方，来改变原本半农村地带面貌。农民烦恼生活问题，集营联合反对伫农产顶悬修建第18号新地铁线计划。C'est le cheval de Troie de l'urbanisation. Cette ligne-là, en fait, elle rentre dans les champs. Donc les terres, il faut savoir que c'est des terres vraiment d'une très grande qualité. C'est des terres profondes, fertiles. Pour moi, c'est vraiment un sacrifice terrible d'impacter ces terres-là. 伫十班欧元发钱威胁之下，示威者被逼拆除矿井营地撤离。不过，相关争议毋是过限，大巴黎地区平均每年增加7万的居民，这年起都市向外扩张，开发建设出现无法度动，绿地正做暗土建筑加点加路，用更较侪化石燃料，制造更较侪交通流量，排放更较侪温室气体，也牺牲自然环境的生物多样性，加拓荒、树炭等作用。为达成2050年碳中和的目标，法国推动真济项能源加气候立法，包含2050年进行土地净零占用的方针，也就是每开发1公顷的自然环境，都要互另外1公顷回归自然。不过实际上真歹做。画面上这5成面积拢是树啊，有公园、有生态池，甚至农地新建项，包含绿地在内，全部被看作是都市化开发范围。业者批评认定条件太过严格。400 et quelques mille logements neufs par an en France. Et si on supprime la moitié de ce que l'on peut construire, c'est tous les Français qui vont être impactés. L'une des conséquences, c'est qu'en baissant l'offre foncière, on augmente le prix du foncier. 市长表示，甲自然和解共生真是无简单。若对地方政府增加减税，或者是补贴的诱因，应更较有效，避免巴黎外围的农业用地都市化。公司新闻是会中朋友。